Selamat maribadah Mbak Bata Ganupan, Sunai Homa, Bapak Inang, Naposo, Sekolah Minggu, na maribadah online di rumah. Selamat maribadah Mbak Bata Ganupan, mematuhi protokol 3M, mencuci tangan, duduk di tempat yang telah disediakan, jana selama kebaktian kita tetap memakai masker. Ibadah taminggon aima minggu sapulalu dop Trinitatis model A. Holi galangan opat hali marutan holi HB sambilo nami hulobe sada-sada holi ipintu ibayan homa semprot hand sanitizer. Dop salosi ibadah kita langadong marsalaman holi marsalaman tempat dong dipandu oleh pimpinan majelis. Ase ohom ni ibadah ta alat komunikasi ase ita silent. Sebelum ibadah kita mulai, biar kita saat teduh dimulai. Amin. Riap mahita jongjong. Mendoding mahita haleluya nomor 414 et sada pakon 2 loguni eta nasiam. Ibagas gorani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoy na pasing, sitop palangit, pakon tanoon. Amen. Ase marparlaho na talup na siyambani Tuhan in, gabe harosuh tumang bani, marbuah na siyam, bani sagala horja na madear, anjaha martambah bani nasyam panandayon pasal naibata. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, martonggo mahita, ham Tuhan naibata, pargogoh nasotarimbang janah pardear layak, rosi sadokah nido idop ni uhurmu, malas do uhur nami, halani iramoti janah ipargogohi hamdo hanami, rosi sadarion, ipuji hanami do ham, halani nadop ondos ambilan nama diarin marhite Yesus Kristus. Ay indo haguluhan nami
tonduimu inma na tongtong membubai hanami mardalan ibagas hatamu. Diate tupa mabamu ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mandodik mahita haleluya nomor 20 ayat sada das hubani tolu. Haleluya hari Minggu. Tangihon hitama gatti titah na 10 ay manatar surat bani Lukas 6 ayat 36 das subani 38. Gabe paridop ni uhur manasyam songon bapa nasyam paridop ni uhur in. Ulang manasyam manguhum-uhumi ase ulang hona uhum nasyam. Ulang manasyam mamapai, ase ulang hona papa nasyam. Paluah nasyam, ase ipaluah nasyam. Bere nasyam ma, ase ibere bani nasyam. Parsuhatan na madear, na nionjat, na nidugur, anjaha na pinajunjun, bereon nima bani abingan nasyam. Ay persuhatan na sinuhat kon nasyam do suhat konon bani nasyam. Riap mahita mangindo. Ham Tuhan na ibata, pasaparugihan maahaw, magkorjahon kita humay. Amen. Mandodik mahita haleluya nomor 115 ayat sada 2 pakon walu. Amin.
mahita jongjong, martonggo mahita, sopotkon hita ma dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami na inaguri atas. Paridop ni uhur mangidah hanami. Naroh do hanami jolma pardosa on hulobemu. Mas sopotkon dosa nami na buein. Hotop do hiranan hasoman. Na mangarapkon pembahenan nama dear humben nami. Gatido homahanami. Lang parduli hubani hasoman. Janah gati hanami hurang sirsir. Manjalo perdiaran humbani hasoman. Habasaron, halayakon, pakon lumbang niuhur, gatilang jupah benami. Hurang sirsir, mengarusi pikiran ni hasoman. Persahap pakon pembahenan nami, gati paroh ringis ni hasoman. Gatilang nama dear ibahen hanami, balos ni nalang madear, nabinahin ni hasoman dopak hanami. Hurang do hanami manunggohon hasoman nami. Hurang ringgas do hanami, mangapohi halak na ibagas pusok ni uhur. Patogukon halak na ibagas hagalekon, pakon pandoleyan. Sunay age padan nami dopak ham, gatido lang isuhuni hanami. Halanyay ma, asero hanami masopot kon dosa nami. Maidop maurmu, sasap kamma dosa namiin, pargugohi jana ajari hamma hanami, mendalan kon hatamu, ibagas guluh nami. Ipangindo hanami on hubamu, ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus, Tuhan jana sipaluah hanami. Amen. Tangar anjaha haporsayai hitama hatani nebata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Paridop nyuhur anjaha pardiar layak do Jahoba. Nanget manringis anjaha paridop ni uhur bagal. Seng ibahen hubatta romban hubani dosata. Anjaha seng ibalaskon batta romban hubani hajahatonta. Songon idop ni uhur ni bapa bani nyombah ni. Sonaido idop ni uhur ni Jahoba bani sagala namak kabiarisi. Ibagas holong ni nebata, domma isasap haganuk dosata. Halaniai, pataridakon hitama tanda-tandani pergoluhan nabayu. Hasangapon ma bani nebata ibabou. Amin. Mandoding mahita haleluya nomor sada opat sia et sada pakon tolu ham sipagulu au. Sayulang hapaunya
Tangar hitama hatani nebata, natar surat bani, 2 Musa bindu 10 ayat 10 pitu, das subani ayat 20 tolu. Jadi nini tulang ni si Musa ma depaksi, seng dear nabi nahen min, mendatei holiho, age bangsa on narap pakon ho, ay maborat tudo horja on bam, seng tar horjahon ho tumang on pe tangihon mahatakon, hupoda himaho, anjaha ihasomani na batamaho, ho masih holang ni bangsain, ilobe ni naibata, anjaha na mamboban perkarani sedia hubani naibata. Singatkon ma hubani sedia, paraturan pakon titah, anjaha pabotokon ma hubani sedia, dalan sidalanan ni sedia, apa horja si horjahon ni sedia. Tapi pindahi ma humbani ganup bangsain, dalahi na pantas maruhur, si habiari na ibata, dalahi hatengeran nyuhur, na makagigihon sisip, ay ma pabakit bahen pangituay, manggomgom sedia marsa 1000, marsa 100, marlima 50, apa marsa 10. Anjaha sedia matongtong manguhumi bangsain, segala perkara naburat, hubamma iboban sedia. Tapi segala perkara naetek, sedia ma manguhumi, gaber hapung ni ma horjamu, anggudihut sedia hasomanmu mamorsan. Anggo ibahen ho sonai, anjaha iparentahkon naibata bam sonai, jadi tahan maho mandalankon ai, mardame-dame maho ma ganup bangsain, mulak huianan ni bei. Amen. Martuah do na manangar hatani nebata, anjaha na marimbagas konsi. Amen. Menduding mahita haleluya nomor 446 ayat sada pakon 2 sisada akula dohita. Sisa dalam kula
nyanyi sisaya aku ladohita rahmat pangarapan bagi goluhon ayo bagi hojana pasi uruban bulan dong nama sirai jadi Tuhan tadon agabe haruanmu nating nido di taon adoyo Tolong Yesus pulang ang pandu ase taun matuang haramo Riap mahita jongjong. Saksihon hita ma hapor sayaon tain. Songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya banisap tanoon. Au porsaya bani nebata bapa pargogoh nas tarimbang namanup palangit pakon tanoon. Au porsaya bani Yesus Kristus anak ni nebata na sasadain Indo Tuhanta na tinubukon ni si Maria sanggah nape haliaban marhite tondui na pasing na manaron na parngit bani panoran ni si Pontius Latus ipar silangkon matay anjaha itanom turun hunagoritoru mulak manggolu humbani na matay bani ari patoluhon naik ku surga anjaha hundul isyamun ni naibata bapa pargogoh nastarimbang in hunjaima ia mulak magira laho manguhumi halak namang bolu pakon nadep mate au persaya bani tondui na passing bani kuria parsadaan nama passing in parsauran ni segala nama passing in bani hasasapan ni dosa bani parkuhon yak pula pakon bani hagoluhan nasadokah ni dokahni amin. Mandoding Mahita, Haleluya nomor 114, ayat sada, pakontolu, gopas, parugas nima. Pasorang kita, mar tongko mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami, simada kuasa. Simada guluh nami, rosi simada ganupan haguluhan nami. Terima kasih pada son nami hubamu Tuhan. Ibain gokni, malasni, uhur nami. Sadarion Tuhan, ipukah kanami markebaktian secara tatap muka
dalam jumlah terbatas pakon secara live streaming bani hasoman nami namar kebaktian di rumah ni bei. Malah suhur nami Tuhan boy ipukak nami use hasadaon persekutuan nami hasipi dalam jumlah terbatas. Halania mengelek hanami hubamu Tuhan. Tong pasu-pasu ham hanami kuriamu di KPS Jemaat Bekasi. Namar kebaktian bani iananon di rumah muon. Nai homa namar kebaktian bani ianan ni bei di rumah ni bei. Gok malas miuhur mahanami Tuhan bani kebaktian namion. Dapotan mahanami bani podah pokon hatamu. Jangan marsangap maguranmu. Itongah-tongah nami bei japi hanami marianan. Mangelek hanami hubamu homa ale Tuhan. Kebaktian nami pe adopi buka kanamion. Jagai ham hanami Tuhan. Padokam hanami humbani haganupan naborit. Asiboy homa iturskun hanami kebaktian namion tong. Memuji guranmu marhitehon kebaktian secara rutin. Tatap muka margatih kanami ijon ale Tuhan. Marhasa daun. Tuhan bani panorangon itonggon hanami dohoma. Bueni namasa itongah-tongah ni kuria nami itongah-tongah ni dunia on. Elek hanami bangu Tuhan. Pargugugi ham, ramot kon ham, pasu-pasu ham haganupan. Paguri ni kuriamu di KPS khusus ni jemaat di KPS Bekasi. Bani naman dopakon namasa noan on ali Tuhan. Bueni parna boriton pandemik COVID-10 sia. Posuhur nami Tuhan jagai ham dohan nami. Padokam segala virus naborit humben nami ali Tuhan. Asimar guguh ke nami. Rosimar malas niur maha nami. Mandalani hari-hari ni guluh namion. Rosi beban secara ekonomi paukon sosial pe ali Tuhan. Dadap ham nami be. Parpasu-pasu maham Tuhan. Saya tambah ham pasu-pasumu. Saya marbah maganupan pasarian nami ali Tuhan. Terdalani hanami maguluh nami. Lebih nyai boy opi hanami homa marsi urupan ali Tuhan. Kalau ngatemu Tuhan pasu-pasu ham hanami. Nai homa bani ni ombah nami ali Tuhan. Bani persekolahan ni be. Bani SD, SMP, SMA, Rosina, perguruan tinggi Tuhan. Atap nama rutul disedia bani proses belajar online on. Tapi Tuhan hama memberi hapentaran. Hama memberi hasabaron. Rosi gogo pakon semangat hubani nyombah nami ali Tuhan. Asboy sedia marlajar ibas nadiar. Ondos bamu ali Tuhan generasi penerus namion. Posuhur nami. Hasipi bani masa sonari. Tetap hanami memiliki generasi-generasi penerus yang dapat diandalkan oleh Tuhan. Bani panorang magira. Tuhan nai homa orang tua ni be. Nama mendampingi, nama kasomani. Rosi guru-guru piale Tuhan. Ekstra ganupan horjani sedia Tuhan. Pergui ham sedia, pasu-pasu sedia. Terlebih beri hamba ni sedia malas nihur. Nama kerjahon pangidangion inale Tuhan itu ngatongan rumah tanggani. Mengajari ni ombah. Nai homa pengidangion hubani masyarakat marhiteihon mengajari murid-murid ni. Tuhan mertongguhan nami homa bani pelayanan nami igi KPS. Humbani pimpinan pos nari dasku bani pengurus jemaat. Bani panorang perpudion Tuhan. Dong ma ibu gihan nami piga-piga pandita pelayan nami na terdampak secara kesehatan ali Tuhan. Panorangon martonggo manami hubamu Tuhan. Jagai ham, parmudu-mudu ham. Pasu-pasu ham haganupan pelayanan nami. Pandita-pandita nami, situa nami. Terlebih tim gugus covid di kuria-kuria ali Tuhan. Pakai ham hanami ganupan ali Tuhan jagai ham hanami. Padokam segala gangguan naborit. Asediar totor ganupan mardalan horja pangidangion ali Tuhan. Haganupan pandita GKPS ijape mangidangi ale Tuhan. Lindungi ham si dia. Tuhan bani panorangon, martongguhan nami. Bani mingguon dong piga-piga namasa. Pusok ni hori tongah-tongah ni jemaat nami ale Tuhan.
Bani parjungguluh ni inang buru ginting, inang rumah ni nyonya ni bapa orang tua nami si tua kapurba. Adup marujungguluh. Bapa Osman Sitorus, bapa si matuani sanina nami Sandri Bintang Purba. Nai humana tuari. Bapak Robert Sipayung, hasuman nami hon sektor onom. Adup perlubi ya ham si dia ali Tuhan. Panihagunupanin martongguhan nami bamu Tuhan pargugu hiham apo hiham rosi jaga hiham pasu-pasuham haganupan keluarga tinading ni nadop perlu be asoman nami wan ali Tuhan hama menrambutkan keluarga hama memberi gugu bani sedia hama memberi pangarapan terlebih memberi apo-apo halani hamdo pangapon na tarsulur ali Tuhan marguguh masih dia itu Tuhan marpangarapan jangan marmalas niuhur matong-tong sedia bani hari-hari ini mandupakon na masa bani sedia gunupan ali Tuhan on ma elek-elek nami bom Tuhan nai homa pakon rencana nami pe na sihol membayan panitia Natal untuk menyambut Natal pertubuhmu bani tahun 2020-on percaya nami tong-tong pasu-pasu hagunupan rencana ni kuryamu jemaat KPS Bekasi parhitai hon ni pimpinan majelis jemaat nami Rosio Hanu haganu pengurus-pengurus sektor ali Tuhan bani haganupan dosa pakon palanggaron nami pali Tuhan tong-tong mangelekan nami hubamu kolong ngatemu Tuhan papasing hama nami sasap hama haganupan dosa nami in ali Tuhan haganupan perlahu nami persahap nami pagabak nami nahurang bani nadup salpuin ulang be padingat-ingat ham tapi tong-tong mapasu-pasu ham hanami alai Tuhan halani hidup ni hurmu halani holong ni atemu keben nami haganupan simenik mon terima kasih mabamu Tuhan amin. Mandoding Mahita, haleluya, nomor 107 ayat sada pakon opat irikon naim au irikon maau. Bapak Inang, kita ganupan na hinargani Tuhan, sihol mahita mambogey, hatahaguluhan na humbani Tuhan ta, ase pasirsir hita uhur pakon pikiranta, martonggo mahita. Idop ni uhur, apa damai nahumbani Tuhan ta Yesus Kristus. In manatongtong makasomani, apa man ramot kon na siyam, bani namandalani, ari-ari ni goluhon.
Amin. Saloma hubata haganupan. Selamat hari Minggu ma hubata haganupan. Selamat hari Minggu homa ihatahon hanami hubani nasyam. Orang tua nami Bapak Inang nama poso haganupan. Naman dihuti kebaktian minggu taon irumah ta marsada-sada. Marhitehon live streaming. Say Tuhan matongtong menjagai menramotkon apakon nama parmudu-mudu hita. Bapak Inang nama poso hita ganupan na hinargani Tuhan. Hatani naibata nasihol ondos kubata aima ibuat do humbani Injil Markus bindu 10 mamukah maai hubani ayat 35 rosidas kubani ayat 45 salinari nasyam bapa inang kita ganupan na hinargani Tuhan. Hatani Tuhan ta nasihol menyapa hita marhitehon kebaktian mingguta. Ibuat dohumbani Injil Markus 10 mamukah ayat 35 rosidas kubani ayat 45. Asediar mara riap kita membaca hatani Tuhan taon. Marhitehon responsoria. Marhitehon marsibalos-balosan hanami ayat na ganjil nasyam haganupan ayat na genap ase pukah kita ma pangindoan ni si Jakobus apa si Yohanes dop ai rohma manjupah kon si Jakobus apa si Yohanes anak ni si Zebedeus na 2 ai nini si dia mahubani ham guru adong panginduan nami si bereonmu ben nami namin nini si dia mah hubani bahen ham makanami hundul bani hasangapon muin sada hapit siamunmu nasadanari hapit siam bilomu jadi nini si dia mah hubani tarbahen hanami do nini Jesus mah hubani si dia tongon namin inuman nima do panginuman si inum kon kai anjaha paridion nima do paridian si paridion kai Dokter boge ay bani na 10 nari ay marah masih dia mangidah si Jakobus pakon si Yohanes. Ulang masonai anggo hanima. Tapi barang ise hanima nasihol sangap, ay magabe juak-juak banima. Ay anak ni jolma impe, seng roh ia ase iidangi halak. Tapi laho mangidangi do, anjaha memberehon hosahni,
bahen tobus ni buay halak. Naima das ni hata ni Tuhan ta. Salinari kita ganupan na hinarga ni Tuhan saloma bata haganupan. Ahado na sihol ipadas, ahado na sihol ipatugah, hatani Tuhan on, hubata, nagabe pesan rohani, si Jolomonta, si Haguluh kononta, sebagai halak Kristen, si iri kon Tuhan bani kehidupan taon. Na siyang bapa, inang na maposo haganupan, mangihut kon teks ni ambilan taon, setidak ni adong tolu pesan rohani, nasihol ipaondos kubat tatene. Salinari na siyang bapa inang na maposo hitaganupan, kuriya na hinakolongan ni Tuhan tanay bata, setidaknya ada 3 pesan rohani yang mau disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan untuk kita melalui khotbah ini. Pesan rohani na parlobe ay si holdo ipatugah ambilan taon bahasa porludo namin na siyang bapa inang kita na ganupan na hinarga ni Tuhan asibagas manamin pangarusyon ta pasal substansi hakaristenon taon. Bani namandalani ari-ari ni guluhon. On manaparlobe tene. Ulang namin pinggir-pinggir ni tumang. Ulang namin kulit-kulit ni tumang. Tetapi asilambin bagas manamin pangarusyon ta pasal substansi ni hakaristenon taon mangguluh ibagas kehidupan kita. Na siyang bapa inang hitaganupan na hinarga ni Tuhan ta naibata, adong tarbasahan nami sada buku, menarik tumang ihapon hanami tene. Ayma sada buku karangan pendeta nahun Amerika, dia gereja Mennonite. Judul ni buku ay harajaon na sungsang atape harajaon na jungkir balik. Jadi na siyang bapa inang hitaganupan na hinarga ni Tuhan na manurat kon buku on ay pendeta Donald Kibril atap ongga hita membasa buku ni tene. Sada pendeta di gereja Mennonite. Janah buku on kita ganupan mendapat awards doon. Sangga adong ibayen ayma i Amerika. Ahado na sihol ipatugah marhitehon kerajaan na sungsang ay, dia mengupas secara mendalam apa yang mau disampaikan diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui kedatangannya ke dunia ini. Memang jungkir balik, memang berbanding terbalik, memang sungsang. Nasang bapa inang hitaganupan pakon kehidupan di dunia ini. Masih tahun sungsang, misalnya ang dunia on maka tahun gigi ganti gigi. Yesus berkata, kalau orang melempar engkau dengan batu, lemparlah dia dengan kapas. Aima perjungkir balikmu. Kanay doge. Salinari hitaganupan na hinargani Tuhan. Kalau orang melempar engkau dengan batu, lemparlah dia dengan kapas. Kanay doge. Dunia on makatahon anggo imusuhi halak ho musuhi ma iya. Tapi Yesus berkata, hakolongi mamusuhmu. Kan jungkir balik doai. Berbanding terbalik doai. Hitaganupan ay nahinargani Tuhan. Janah bahat tumang nasihol ipatugah. So naha Yesus ay sebagai raja. Roh do iya hu dunia on
Ang raja biasa ni sangap maon. Naik kereta perang maon. Naik istana ni pehebat maon. Tapi Yesus datang ibagas kejungkir balikan ni lahir do ia ikandang domba. Butuh na siya maay. Kandang domba na marabau. Boy bayangkon hita kandang domba. Apalagi kandang pinahantay huta. Iya. Radius 3 kilometer tini. Lang tartarokon. Kanay magi. Ijay matubah Tuhan. Raja ni dunia on. Luar biasa. Sungsang. Berbanding terbalik. Na siyang bapa inang hitaganupan. Kanay doge. Hitaganupan na hinarga ni Tuhan. Ondo humana sihol iya jarhon ipatugah kubata. Bani pardalanan ni kehidupan ta selaku halak na porsaya. Bahasa hita pe bani kehidupan on perlu mangarusi ay masubstansi hakaristenon taay. Ang gotonggor hita bani teks ni ambilanta roh do Jakobus pakon Johannes tene. Kanay doge. Mereka masih dalam pemikiran dunia. Ahadon ini dong panginduan nami Tuhan. Salah domar panginduan. Bani Matius 7 ayat 7 Tuhan mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi. Bani Matius 7 ayat 7 berkata, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marosuk dohi Tuhan marpangindoan hita tene. Nagabi sukun-sukun sonaha do hita marpangindoan bani kehidupan on. Kubani Tuhan na ibata. Adong do marosuk Tuhan marpangindoan ay masanggah Salomo da. Sihol ia menjadi menggetih kon Daud. Ahado pangindoan muhubakku Salomo ni na ibata. Habayakon harta na bahat, umur na ganjang, tapi ahadon ini Salomo, lang Tuhan. Panginduan ko ay maise maaw. Posodo pe aw. Galek do pe aw. Nahamamungkin aw memimpin bangsaon yang begitu besar. Kalanyay, bereham mabaku, uhur na pantas. Ay masih di saat Salomo merasa tidak punya apa-apa, dia justru sangat luar biasa karena selalu bersandar kepada Tuhan. Yakin Tuhan nami sonai duhita tene. Di saat kita tidak merasa apa-apa, selalu meminta petunjuk kepada Tuhan, ijai dorahita luar biasa jadi berkat di dalam kehidupan on. Ay mesti luar biasa do. Salomo bani kepemimpinan ni. Ijon rohma Jakobus pakon Johannes. Dong namin panginduan namin ini. Ahama panginduan muay. Ase botoh nini Tuhan. Nini ijon takas do hitaganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Isobut do ijon tene. Bani ayat 37. Nini si dia mahubani bahen kham makanami hundul. Bani hasangapon muin sada hapit siamun na sadanari hapit si ambilow. Kanay doge. Jadi on masih cara berpikir dunia agebani panorang ay. Kanay doge tene. Bahwa sadahalak pemimpin adong maijon orang-orang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Tapi apa ini Tuhan Yesus bani ayat 35. Seng iboto hanima ahadona ipangindo hanimain. Kanay doge. Lang iboto kanima ahadona ipangindo hanimain. Bayangkon hita na siyang bapa inang kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jakobus dan Johannes ini adalah salah satu murid yang terdekat dengan Yesus. Sewaktu Yesus mau disalibkan, mereka ini yang dipanggil oleh Yesus bersama Petrus untuk sama-sama berdoa di Bukit Getsemani. Dan di sana Yesus menampakkan diri bersama dengan Musa tene. Pakon ise dosa dan nari nabi ay. Kanay doge. Artinya ahan na siyang bapa inang sudah begitu dekat, begitu dohor ay ma Jakobus pakon Johannes, tetapi mereka juga belum memahami secara mendalam substansi hakaristenon. Ahado intisari ajaran hakaristenon na ajarkan oleh Tuhan. Tetunay duhita bani kehidupan on. Sanggah bahat na masa, bahat gilumbang dunia on gobir.
Tetapi halak Kristen justru ijon do berpengharapan. Aido na sungsang aibat tatene. Di saat dunia ini ketakutan marhitehon nama saon, justru ijai do hita minar huma. Punya pengharapan ku bani Tuhan, lang huma dihu takut bani kehidupan on. Siap maon, mabiar mahita ganup. Curiga mahita ganupan. Kenai doge, halani nama saon. Curiga sih boleh curiga. Tetapi anggu ihantui rasa takut mahita, tentu langsung naik halak Kristen menyikapi, menghadapi kehidupan ini. Kenai doge. Ijai dora perbedaan dunia on nejarhot oleh Yesus dengan hak Kristenon tatene. Jadi luar biasa itu sebenarnya hak Kristenon. Di saat orang mulai gentar, galau, ijai do justru hita tenang. Tenanglah ini hatiku. Yesus bersama kita di dalam menjalani kehidupan tahun. Jadi ai do na ipatugah Tuhan ai. Jadi anggo bagas ia rusi hita. Nasyam bapa, nasyam inang hita ganupan, na hinargani Tuhan substansi hak Kristenon taai luar biasa tene. Di saat orang mungkin menangis, ijai do hita boy margogoh. Di saat orang mungkin tenggelam oleh situasi keterpurukan, ijai do justru hita seperti Raja Wali terbang tinggi. Halaniaha, orang Kristen selalu berpengharapan. Halani ganjang do tangan ni naibata. Nalagu manugu-nugu manramot kon apa mapardiate. On mana ipatugah Tuhan, ulang kita ko masalah. Bani kehidupan taon tene. Au pemago maau Tuhan. Silaka maon, sonaka maon. Berarti kita tidak berpengharapan bani kehidupan on. Mamandoli au Tuhan, langadong be, PHK au. PHK pe hita bahat dalan-dalan. Kalau kita mau bekerja, 1001 malam jalan, naboy ibahin Tuhan na ibatahu batat ini. Ay do kekuatan halak na porsaya. Di saat dunia ini mulai letih lesu, justru kita selalu bersemangat, sungsang. Kenai doge. Di saat dunia ini mulai merasa berbeban berat, kita justru survive. Karena yakin do hita, ganjang do tangan ni Tuhan. Nalahoman ramotkon, maparmudu-mudu, manugu-nugu hita. Ay do si ijon, hita ganupan, si holdo hanami isampingmu. Tapi holi ibalo si do ay, bani ayat 40, tolu 44 ini. Tonggorma, ang dunia on memimpin dengan kuasa, tetapi isi sihol sangap, jadilah juak-juak. Kan ay do hita. Kasangapon ni halak Kristen, di saat kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kasangapon ba ni hak Kristenonta, di saat kita bisa menjadi sesama. Merasakan sonaha cinta kasihta di dalam perjalanan kehidupan on. Ay do na sihol ipatugah, ay mahatani Tuhanta, ajana ay do ijon, bahasa pambubay, na sirsir, gabe juak-juak. Ay manaparlobe, na siyang bapa, na siyang inang, na gabe pesan rohani ijon. Baru pesan rohani na paduahon, ang gotong hita bani ayat 42 das ke bani ayat 44. Tuhan mandilo ay do si hatahon bani ayat 42 tene. Jadi idilo Jesus ma sidia. Nini ma do pak sidia. Ibotoh kanima do irajai sigom-gomi bangsa do rakyat ni. Anjaha ikuasai na sangap-sangap do si dia. Ulang sonai anggo hanima. Tapi barang isi hanima sihol sangap, ay magabe juak-juak benima. Kan luar biasa doai. Genup do hita sihol sangap. Kasangapon na i dunia on mungkin berbeda. Kasangapon i dunia on mungkin kalau dia memiliki apa yang dinamakan wah. Kehidupannya wah. Rumahnya wah. Jabatannya wah, ladangnya wah, mobilnya wah. Tapi ini Tuhan ijon, isa donasi hol sangap, jadilah juak-juak. Aima juak-juak namar turuh niuhur. Butuh kita istilah definisi juak-juak, bani konteks Junani, on aima betul-betul mar turuh niuhur dan berpasrah kepada atasannya. Jadi ai duhita tene. Betul-betul berteruh nyuhur, berpasrah kepada Tuhan, hidup di dalam aima masarihon,
manramotkon mapardiatehon halak nalegan ay do juak-juak. Jadi ondo na ipangindo hubata kita ganupan na kinargani Tuhan, bagaimana supaya kita hidup saling menopang, saling mapardiatehon, saling mangrupi, saling aima martoruh nyuhur bani kehidupan on. Langdong arti ni bata tene aku begini, nalau salpu do ganupan ay. Kanay doge. Nalau boys do ganupan ay. Tetapi kita akan selalu dikenang, diingat orang di saat kita bisa menjadi juak-juak. Mapardiatehon, makawahkon, masarihon, ay ma halak nalegan. Ay duha tahon bani teks ni ambilan tatene. Bahasa, kasangapon ni hakakristenonta, ay ma anggo gabe juak-juak kita atape jabolon bani hasoman. Kan luar biasa doon. Boy jabolon bani hasoman. Ay ma kehadiran Yesus sebagai raja, dia jabolon, mati tersalib untuk keselamatan halak nalegan. Pala kita boy sunai tene, untuk memikirkan halak nalegan, kita juga rela berkorban sangon lilin ay, ase keluar tong cahaya ay, dia ahaduguran ay, rawisni. Ay do Yesus ay dah kita, sebagai raja ba na hitaganupan na kinargani Tuhan, untuk orang lain, dia bisa menjadi jabolon. Tetuon dohoma na ipangindohon hubat tatene bani kehidupan on, barang siapa ingin terhormat, dia harus menjadi pemimpin na gabe juak-juak. Pakon bui gabe jabolon. Janah doma ipataredahkon bani ayat 45 tene. Ahadon ini ijai kita ganupan, Yesus juga datang sebagai raja, tapi bukan untuk dilayani, tapi untuk aima mangidangi. Isobuk do bani ayat 46 ayat ini. Ayat 45 bahasa kanami. Ay anak ni jolma inpe, seng roh ia ase iidangi halak, tapi laho mangidangi do. Anjaha memberehkon hosahni, bahen tobus buay halak. On pe luar biasa doon, na siyang bapa inang hitaganupan na hinargani Tuhan, anggo hal nasangon on, boy tene ipataridah kon hita, ipraktek kon hita itongah-tongah ni kehidupan ta. Dengan tidak melihat siapakah manusianya. Na boy ihasomani irupi hita ay. Tentu nilai-nilai hakaristenon talang terbatas bani halak simalungun, bani halak namarmarga. Hakaristenon ta menerobos tembok-tembok na sonay ay tene. Jadi dah kita ijon akan na isamput na ipadas, idah kita ijon akan na ipataridah kon Tuhan Yesus, na siyang bapa na siyang inang hitaganupan na hinargani Tuhan, ay manayajarkon kubani susyan ay tene, lang ibotoh na siyam, ahado na ipangindo na siyam in. Bahwasanya hakaristenon taon, berjungkir balik, pakon, cara berpikir pola tatanan, ay maidunya on. Kanay doge. Salinari hitaganupan na hinargani Tuhan, marhitehon hata ni Tuhan, ipaingat, ipagol pa do hita, aselambin bagas manamin, homa age pemahamanta, pasal hakaristenon taon. Yakin dohan nami, ang godong mabagas pemahamanta pasal hakaristenon on, pasti luar biasa kita berjalan di dalam kehidupan ini. Menyikapi segala kehidupan on, menyikapi segala situasi na masa on. Hidup di dalam gilumbang kehidupan on, pasti luar biasa tene. Halani domma sitong hita ibagas pangarusion ay ma pasal hatani Tuhan. Jadi on mana itaurhon hubata, marhitehon ambilanta, na siyang bapa, na siyang inang, kita ganup na hinargani Tuhan, ase lambin bagas, lambin mendalam ma, nilai-nilai hakaristenon ay mangguluh ibagas kehidupan ta. Tuhan memberkati. Amin martonggo mahita. Terima kasih. Dia itu pama tongon Tuhan, sombah konon nami bamu. Atas kebenaran firman yang Tuhan telah ingatkan kepada kami. Supaya kami di dalam perjalanan kehidupan ini
bisa bersaksi sesuai dengan kekristenan yang sejati yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami. Ase ulang hanami songon Roma ay na makatahon. Ulang ma sarupa na siyam pakon dunia on. Terima kasih matongon Tuhan bani hatamuin. Ase hatamuin marigapan panondang bani na henami. Pasupasuham kanami kuriamu jemaat GKPS Bekasi. Lang adong naponop ilobe panonggormu isi hanami. Aha malas nihur nami. Aha kekhawatiran nami. Aha pergumulan nami. Aha sura-sura nami. Sampur tangan maham bani haganupan in. Ajari ham hanami. Mandopakon in secara hakaristenon. Terpuji maham, terima kasih ma Bapa. Bagas Kristus Yesus pasu-pasuham homa age ibadah namion. Haganup naman dihuti age irumah marhitehon live streaming. Tuhan memberkati dia tetu pama bamu. Amin. Paima yondos kon hita galanganta. Tangar hita malubay hata ni naibata nagabi onjolan bata lahomang galang. Ayma na tersurat bani Jona 2 ayat 10. Sangonon mahata ni naibata. Tapi anggo ahu marhasoman sora puji-pujian do manggalang bamu. Galaron kudo nahubagahkon. Bani Jahoba do haluahon. Amin sonari ondos kon hitama galanganta.
Sadokagurku Pagogo hiya oh Tuhan Togu bando pago Yehuwe Tuhan parutolong Asedi porangan Riap ma hita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata simadahan nami. Pakon haganup goluh nami. Terima kasih ma hatakonon nami bamu. Halani ipar mudu-mudu. Iparorot. Janah ipasupasu hamdo goluh nami. Ibere hamdo homa parhiowan. Hajar giton. Si panganon pakon si inumon. Rosi na porlubani goluh nami. Tandani terima kasih nami. Yondoskon hanami do hubamu. Goluh. Pakon pasu-pasumu nadop bineremu. Na ipatupu hanami on. Gabi galangan nami. Papasing anjaha pasu-pasu hammaon. Gabi galangan na misbo ilobe-ilobemu. Bahen hasangaponmu. Janah mambahen lambin markataridahan. Harajanmu i dunia on. Say tambay hamkoma pasu-pasumu. Janah say lambin paganda hamma kolongmu banami. Ajari ham kanami. Ase lambin igalangkon kanami diri nami. Pakon hinadungan nami. Hubani harajaonmu. Bahen hamuliaonmu. Ibagas goran ni anakmu. Yesus Kristus si paluah kanami. Amen tondui daging uhur apa gogoh niin. Ham naibata Jehovah siramot kon sagala na porsaya. Naibata simada hagugohon pakon hapasingon. Tambahi janah paganda hamma hauhuron nami. Ibagas hadirion nami. Asibuhi hanami manaluhon sagala hisap-hisap na lahosalpu. Janah tongtong politik manjolom arta na totapin. Rosidas kubani ujung ni. Balo si hamma tonggo nami. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Namang guluh. Apa si parkuasa ibagas kasadaon pakontondoy na pasing. Sito lusada sadokah ni dokah ni. Amen hamba pa namin na inaguriatas. Say na mapasing magoranmu. Say roh maharajonmu. Say saut maharosuh ni uhurmu inaguri tungahon. Songon na inaguri atas. Bere hama ben nami sadari on haguluhan ariari. Sasap kamma dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami babay ham huparlajawan. Palua hamma hanami humbani pangago. Pago
misir manasiam, domma ipatugah kubata ahan nama diar, nah hinarosuhkon ni Tuhan. Aima makorjahon hasitongan, apa hapitoran, jolom bani hatani Tuhan, sonai age mar toruh ni uhur. Si usahakonon muma, makorjahon pandiloon nadop ondos bamu, tenger ma uhurmu, ay ikasomani, anjaha ipargogohi na ibata doham, makorjahon nama deyar. Jaloham ma pasu-pasu, humbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibata maham. Isondangkon Tuhan na ibata mabuhi ni hubamu. Janah maidop mauhur ni mangidahkam. Idopakon Tuhan na ibata mabuhi ni hubamu. Janah ipasorap ma damai ni bani tonduimu. Amin. Salom mabatahagan upan. Salomba hubata haganupan. Sonaige nasiam huria. Nahi haholongin itu hata. Na beribadah i rumah secara live streaming. Hanami na jongjong ijon nuan selaku perwakilan Majelis GKPS Bekasi. Maka tahun selamat hari Minggu ma hutungah-tongah ta ganup. Tarlobi hubani nasiam na ibagas duka. Na parlobe maay ay mahubani keluarga situa Karmidin Purba sektor Sada, dopai keluarga Sandri Bintang Purba sektor Tolu, dopai hubani keluarga Tinading ni Bapa Robert Purba sektor Onom Sipayung. Na saat on sedang ibadah para gendaon laho pemakaman. Andoharma Tuhan ta mangapoh nasiam, sonaige hita haganupan jemaat sa itu hata mama kosamani hita lahu beraktivitas hulubian niarion, jana sonari tetap ope hita ibagas masa pandemi halanyai tetap taat hita hubani protap kesehatan. Sonaima hubat haganupan hatahun hita ma horas tulu hali gatih ni salamta. Horas, horas, horas.